ziarah wali ke Jawa Tengah. Kita doanya ya, selamat sampai tujuan, lancar. Ayo cek ketok kabeh. Sih. Kok kena mobil ayo minggir. Iksan yang embong lho. Sampean. Mau berangkat kemana iki Mbak Darmi? Mbak Darmi mau kemana? Kalau bisi. Yang bisi kalau. Ada lagi, yes. Ayo. Ayo satu. Kabunar. Bapakmu. Kono sing sangu masker medis ta? Ono ibu niku kamu nggawa piye? Iya ta, mari. Pamit. Ayo Bos iki, Bos. Kadang kain putus kabeh. Mas Muna. Di ibu niku kamu. Ya Mas Rizky. Sama nggawa masker medis ta? Kalau Mbak Nini kalau. Dan gesak. Juta cekelen. Mbak. Ayo. Ayo apa? Lagi apa Radi? Kali kok ngono ping. Barangnya bisa. Ya sayut. Kare. Aku. Iya, itu. Weh, nang nomornya berapa lah? Kita ini kayak. Sentral diklatin, taruh. Tepat. Kayak mana ini? Ayo masuk.
Ini ambil kono ras ini. Khusus anak kono iki aku nang dek. Berarti kita sama Rije peta sama kita. Karpe kono ya. Sama nang garepe, Bang. Ya. Ayo kono. Ini kuli. Mbak Ira, Mbak Ira, Mbak Ira. Kamu. Sawat dia udah ketinggalan. Iki kurang ada wong esekan. Bapak, burung ini. Yang Bangun aku gak dinomeri ngono. Pokok mak Pak ini kabeh. Minta. Amma ba'd. Para bapak ibu ingkang kula hormati, saderengipun kita berangkat ziarah, monggo pertama kita ucapaken puji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat selawat serta salam mugi tetep katur dhateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara ingkang kula hormati, monggo kita mengawali perjalanan menika kita niati ingkang sae, yakni niat ziarah tawasul dan wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala supados kita parek dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kanthi parek dhateng tiyang ingkang parek dhateng Allah, insyaallah sedaya ingkang dados maksud tujuan kula panjenengan sedaya tansah dipun kabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, saderengipun kita berangkat mangke monggo kita sareng-sareng Masa kelemahan awak iki. donga. Pertama kita maos Fatihah ingkang nomor kalih maos surat ayat kursi, ingkang nomor 3 mangke maos surat Al-Qadar, ingkang nomor sekawan mangke kita maos surat Al-Quraisy, lan ditutup kalian ayat inna fi hadzal qur'ana la radduka ila ma'ad. Para bapak, para ibu hadirin ingkang kula hormati, semonggo kita awali ganti wawasan suratul Fatihah. Lillahi ta'ala ila hadratin nabiyyi Mustafa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. Khususan ila jami ikhwanihi wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabat wa tabi'in wal ulama wal hamidin wa jami' malaikatil muqarrabin, khususan hadrat Sultan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan hadrat arwahi awliya illahi qism, wa khususan hadrat waliyullah ma'al muslimin. A few moments later. Titi.
dibuka kene berarti. Sudah lama tak kesini. Ono sendutan sis. Hah? Ono sendutan. Mau lah anak tak takoki. Foto. Sparta. Kunin. Hei, dadah yuk. Ada. Nandi ki yuk. Nandi ki. Apa Anda? Nak dera. Cat. Berdoa ya, kok Yuda ya. Yuda kok berdoa ya. Doa lho, Bu. Oke. Iya, video. Makam Raden Posi. Sama saja dengan nge-gym. Lapa Pit, ngono Pit. Duduk nenek sih. Istirahat dulu. Iya. Halo. Son. Ayo bakal istirahat sih. Kalau melakukan Ayo kuburan kok melakukan. nono. Ayo kuat ya. Jalan masih jauh.
Jarang menyalakan HP. 2 hours later. Awas kesandung. Komplek.
Tapi bohong. Ayah pipis ayo. Gemes